iche nau ga le tolin nei su boi le jong le pathin cha te I na zalwin kinem na inei dung zui win pathin nei lam kai pi a I taw no ho ngei san pi a ilai khop thi hi in tuna ipau ipu kum zakhat alhin na so pu hong dinga hong ki khom jo se pakai Yesu Krista minin salam kahin bolin itin no chung chu no chun tu la ya e hol a thu ka ya yi chu mi he min khu he kum som sagi a hat pa kum som gi hing dinga pathin na ti hi ite chu a hi poi kum som sagi kum som ge ti chu Jeremiah thim ga win Babylon ga ma aso chan naw isu kum som sagi kum som ge to mi min ko ga te ka thu hin pathin mi hem hi kum zakhala kum som ni hing dinga atep pi hi ye chu ate se be se tai te ti po te kum zakhat hin pi in ki pa utte pathin pa sai la mo se chu kum zakhala som ni ahingin ami jong ko pate namun akul aja akul aja na jong kiche sel ti bible se ka se ong ye chu ni ta banga e ipau kum zakhat patheni din ko ei koi pi na chung chu no wa ama thu sim ahong ki man cha dan pathena ki ngap dan izakaya tuna iman wa iman jo ki cha yen kai ni chi chi lo wa nunga atu acha te atu son bo ge yen kapu he patheni ni bang ta si ni ti ho ko na hong hui do a ahong ki man cha hi ti he na dinga le khabu jong atu ten acha ten ông gột bị chú hồng thấy đi ngại bị chú bên trong và thiền thằng vào một tiền hiện chun ipao ipu và thiền nên hình quỷ na hết chính là đi ngã thu simbu kisun pen lệ khapu a kisim pen hi và thiền lâu pin là đinh lệ cô nó ngã hung pen tu te sa te cái rong phát hong hết rồi và thiền hết nào hong này thì nó đi về cái mà pakai saja Reverend S. Primbai Payin pa pathen chapa pathen chule thagau theng pathen minin ite lekha bu hi ka hon hi chung lui be se ite hi pu lam se hang sing in khutu sim kum zakhat lakha 24 e kum sunga ringa gyong in kin tempu mangboy goite training catechist Kangpokpi district Manipur West Jopi 30th November 2024 pathen lopi nai tai